Ole tunruma chuan kumsang hi samhni le panga a Chinese Donghua khovelina angai hlut munom kati zual panga te kan en ho don ani pakhatna battles through the heavens BTTH a story tlem han soila mipano pang pakhat mitaleng tet em mei an sek mei baka sek dangte point genius tia an kau thin kumsom pakhat mi lek ania dozi 3 star ni thei sawian an ti chuan voile khata ma son thei ta re lawa kumthum aral nu point a cultivation chuan ngai ala o renga minu izadron le mi man tlak lo sek ti mol pho tu ti in sek atanga no cho hial an du ta chu mei baka anu pui hual nalan ien ran po chuan chu tiang mi man tlak lo chu nei du lawin an chungten in biak remna an nei sa chu aron chu chata iana chu mi zong zong huwa amwal pho hle engtika emo azomna chu anei let le ngei tur thua tiama sawian chu anu in kumsom pakhatani in aboral sana anu chuan zumbun pakhat nu chia ta chuan mi pakhat alchemist ming thang tak mai master 𝐷𝐬𝐿𝐿 master 𝐷𝐿𝐿 kan ti kha chumi so chu omin iana do khi a spiritual energy chu alo hi chak thin alo nia chu wang chuan ina chuan kumthum chung lai me chu ma ason thei ta re lo alo nia ti chuan master 𝐷𝐿𝐿 nen chuan in tong chawin iana teacher alo ni ta alchemist mai baka combat technique azirtira iana chuan ma ason chhozela an continent ta po Mizo le ngai san ani chhole ta sawian chu ma son tuma azin bo hlanin an sek south sek chu mystic cloud sek le hall of souls strang roll te chuan an lo beya a chung te tam tak an thata apa siauzan an sek hroi tu ber chu hall of souls ten an rubawa an tan tirani iana chu an sek phuba la tu le apa hall of souls atanga chanchua chu tumin azin kong chu azo chawa azin konga thil tam tak tokin master 𝐷𝐬𝐿𝐿 soul chu hall of soul in huai bawin an tan tir vele a iana chu hall of souls laka athin rim tak set cheta hall of souls chu ti chiat veka apa le master 𝐷𝐬𝐿 te chanchua chu atum berani azin konga mitam takatonga harsat na po atok na sa hle ma se a bei dong ngai lo a cultivation point ma ason chakhle boka tuna kan recap china hian do huang 9 star ania apa ngaya chuka hin dozun 8 star lai ani to episode za somnga parukna achuak meka kan recap chin hi episode za patunna ania ke chuan BTTH munom katibera pakhatna kanda anie tanina renegade immortal tuna kan thile tur hi renegade immortal ti ania immortal khovela hian mishing pa ngai an oma mishing pa ngai te chu cultivate in immortal an theiani chung kor thei tak pakhatan oma an fapa chu minun nem le zaidam em me ania a hming chu wanglin ani wanglin chuan immortal ni ve chu achak em a mi pakhatin anu le pa amit mu lai ngeya atha sakawang le an klanati chimi sakveka wanga mi zaidam nun nem tak ni thin kha mi hlom tak phubalak du na thin lunga khat alo ni dan chanchin ania ami zekul right meite le a story lungchiat thak tak te hian ril ru a nia a mu nom tak zit tlangwal pakhat go thiel alo ni dan chanchin ania tuna hin episode somko pariat lai a chuak to ka hriat sualo chuan solen tro pha khuna zo fantasy khan recap zoma tuma he series hi BTTH nen hian abu ka rip khap mai ma se pani na ke chuan kan da ange solen tro hi chu kan thre ome solen one kha munom ka tiber thina zo fantasy recap ngat phe kha chu a munom le zual solen tro an chuak le a ma se ka bei se ero a phalutuk lo he series kalmangi chu kan thre deuh vek ome sei du lo meang tuna hian episode za somna chuak meka zo fantasy khan a recap chin kha episode sombet pasari na thleng ni in ka hria solen one kha tluk lo tima ila pathumna ke chuan kalda tho ingai dan komena lo sei ve donia palina throne of seal hepo hi zawmun dayan rekepa episode kalai mek a phato boka donghua ngai na tu te chuan kan endeu vetinarin om demon le mishing te inkara into na chanchin ania khovela temple paruk night temple priest temple maze temple assassin temple spiritual temple le warrior temple te an oma tin demon emperor noya
72 demon god an ombok achang tu pa ber long hau chen son of light le a team demon hunters team 10 demon an be dan mu nom le long hau chen le chayar te inkara in mangai na chanchin ngai nom le mu nom em ani episode kalai me ki episode za sum pariat na ni to in ka ria ke chuan palina anda ange nang enge ingai ve dan comment lama ro sei ve le don nia Swallow Star hi KN Entertainment in kepa ma se copy strike vel wangi channel thar ale ngaya tuna hian episode pathum somngai na zuar mek nin ka ria lova le sak ve tho don nia khovela RR virus anti chuwa dara chu virus chuan machine billion ni te me suat to in ramsa te chu monster hlom tak taka achan tir boka khovel ram hroi tu te chuan nuclear bomb nen me be ma se anthi theire re lo monster laka an him theinan khopui thar an din ta ramsa te monstera an chan ang tho chuan mishing te apo thil ti theina mi pa ngai aya thil ti theile chak zok warriors tia ko chu an lo om ve ta warriors te chuan monster be na laka train khovel chu an chan him thina ni Swallow Star achang tu pa ber chu lo feng ania no pang re thei tak atanga jin kong zo chawin alien threat noya futuristic art a chuan lo feng hian survival game a martial artist ang bulatana 9 stage thunder blade ani hnuwa le a hnuwa gold horn beast maktak ani hnuwa a thil ti thina chu asang chho zela spirit reading technique te a practice le boka galaxy rang planet veng him tu mi chak tak alo ni dan chanchin ania tuna hian episode za somriat pakhat na thleng a chuak to a Swallow Star hi Mizo zinga po du tu kan tam hlea ke chuan pangana kan da ange khoi hinge mu no mi ti ber le ingai na ber han soi vela king khi chu ke ma na ka da sandan in dot karon da ve me me ni e minor thir saka wangin lom thu ka soi tin zan ina BTS episode thar karon da kha ila en lawani chuan a link comment lama karon da minor thir sak vele ngei don ya